omukoro gwaba omuri Kamuganguzi Kabale. Omu butumwa bwa Mukuru W'eihanga yayoreka ng'omugenzi Nzeirwe akakora eby'amaani nk'omushuubuzi kandi omuhagizi w'ekibiina kya NRM. Murakimanya kurungi aramiraga omushaija omukozi munonga. Omushaija arakunda bizinesi kandi akoze bizinesi ndagira mu mugigi gweye abitobaasa kwijuka abakozeho bizinesi nkawe niko abashaija nga babatuma abakyala babitwire bawesigire Museveni yayohereza amazika ga miliyoni 10 kwera bekeji kandi yashaba abantu bona kwega nkoku omugenzi Nzeirwe abire nakora. Aha mukoro nigwo gumwe hahikaho na minisita w'ebyesente Henry Musasizi kandi nawe yayoreka akakwate akatwire na Nzeirwe. Manyire ngo Nzeirwe yatwagwa nagira nti n'ubu turabe twine imirimo myinshi imirimo umwe nabwo turagikora konka dusemerere kwebwa abanyabuzari n'abanyamugabo abari n'umuzungu asemerere kugira kinasiga twenda kumusiima twirira mu mutima aho guteeka munonga abaganisa terawo sekicyacusha konka bibona n'ekikumanya ngo wakoreye ukore. Omugenzi Nzeirwe afiire bwa nyuma ya bimwe aha bicweka by'omubiri nk'ensigo, ebihaha hamwe n'ebindi kuremwa kukora kurungi. Ogu agwire omu irwariro nakasero yasiga abakazi 2 abaana 19 n'abaiju 45. Gashakwa Job namanya Apoli.